Phangkedong alam ki police atum bang pho aphan kangnang. Phangkedong kitina joine thangbak be bahani logathek ariso apran kedam. Phangkedong dopu kaphan cha alam aphan no chedenang ne pusi district administration pen kapachita. Baithalang so hawara longta Phangkedong ke klang atomon lang no kijao. Prime time beratang pen kardong pajirno non beratang don pen arjik tha police atum nilotpal das lapen abhijit nat bahini aphan Phangkedong kitin pen apran ken bangpho aphan busik sirkep arni ingnang pontang lo alang litu mamen ke kankan bosumotari deputy bosumotari sarukan suar gyari baburong pilapen anus timung atum henlo Phangkedong kitin pen bahini reso atum aphan apran karmur atum aphan police atum kakuruk asai dengbom lang Bangnya riso apran karmun atum aphan ahok kang sai kepa doji aphan sai kiot kepaso dak alam ta police atum ningche Phangkedong do po berta langno kepahan chatap ajok dogmoka thana angkang kang thilang so towar malong wusik narkep ajo bangni lokethek ariso apran damnang do Phangkedong do po alam pachathak thap thidet nangji denarong alam pachathak tap pen hamphang along suluk sodak amerok ingdang po kachini ni amunit aphan theklong sita aron methang amat chipari deng nangne Tebokhet Thana Mate Police Station alongsi Birta Than Serak Nangji Pusi Karbi Anglong District Administration Pen Kadokawe Radapan Pachini West Karbi Anglong along ta penaan hawar along Phangkedong do Phangkedong ke klang po alam pen tomon langno keja bason si theglong Boksong IT along ta Phangkedong alam pen inut amonit apan areng ahu ke paso pusi baithalang supen kad news along Birta nang pale api ke ton kelang abang phuatum Phangkedong ke tin amonit apan rabdum si apran pajok dunlo Non malam sopor pandinar paman berta mungton paneksina Atur Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Jubu Sports Restaurant, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dare to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish and many more are available only at Jubu Sports Restaurant. For reservation contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ কাঞ্চ Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dhinamo Piputan Bertalong Bangtulo Indian Red Cross Society Karbi Anglong Branch Pen Wusik Sirkep Arni Puluni Hawar Tomon Arve Ketia Hut Katora Kepo Ararapan Ason Ason Hem Kabotia Hormu Ronsi Kerap Pajir
kedam tang arua chiklo nar kep lapen sir kep arni tomon ke the along kisung ke pho bang phli kep so se arara phan hormu ke pajir dilai along ta tomon ke the pen kisung ke pho bang phli kep ra isi arara phan hormu ke joy pen ron pon tanglo kerap ke pajir along red cross society dun mai phu sitaram dorji pacha thangchun bang sopen terang pencheng lok pen an bang phu bang phiatum chetong dun renti Karbi lo charle asong la pen asu atu musik sirkep ani KSSIM along phangke dong pen bahangni apran ke dama nanga putha tong sekot pen birta ama ke pha apap ke do atuma phan nep pen kangsai pa phoprat nangji pusi songja potum ke hang padu Guwahati aristo Abhijit Nath Lapen Nilutpal Das apran ke dam nang ke social media Facebook WhatsApp along thangbak be phangke dong do pu kaphan chatap apot puta alang nitu ningjirenti Tum Karbi lo charle asong TDPMI napange All Assam Student Union di full committee itum jalang pen pinina to machinal hoi ben itum tuju capacity kang tung mang na person hala je kitamtang patumi itu tokmoga thana under itu panjuria rong lo bahinia korte itum carding long pen tan gitu to da carding long nang jui pen amat si pang thek arat tumari deng pen apran kita nang jui putar tum KSL pen asuli men ken tum chipi ponlo la pen ke itu kiti dat bahini ajurpo la so family tum pan tum KSL pen asuli pen tum isi condolence rang ton pajur tum la pen ke tum chuning lilo je law and order tum prabjin pen ala bang so putar kang sai ke pado pen itu kecok je bang ko pan kene bang nang pen aro teng pen mane saja ki pi pan makin ne chune kon apela sona porhut jitu penangan athat forces nang plang ta hai stame il tum takar di penceng lok kapre ka khai ke do ana pan sami ka tine le bana pasano jate la solam pen si communal ke ban de je pan make ana ten sami si responsible make nana por make en ko po ta pen jitu phangkodong di hepat hora comment pen Facebook la pen WhatsApp long pinakanon viral dolo la pen kila so ke viral pe det pana joksi karting long e plan long pole pudam deta chok da ti phulo punon bokajan punon haro khat punon wes long same la bang so hur ki chu pena jok penangan rar tu ni si ke du ka siksa ka phiri pen lai ka to ya kisum mang chat lang asi idi tum karbi long rar phan na tum ka channel hoi pen tum ke se le pen asu hin pen karbi long rar phan isi kinang sot opportunity proposan hello je non phangudong punon anti social activities non ke klang pen jitu kachere mekji along lutum law and order bangke itumara deng bangke itum achivan vedet nangji athema itum along gaumbura tumdo sokari gaumbura tumdo itum VDP tumdo lakan ke police tumdo la ka do we pansi itumage la bangke junai nang kali prodang de itum along akisung bangke ta hai lapen itum ko chuni rile thotlo la bang so putha bangke itum communal ke ban den jia phan mang ke tu man tin sami tu non responsible kenang jia porlo lasi nang tu channel hoi pen ni ka dogo we karbi ang longara da phan chunang pon prime time berita bang la 5 sekang don poniglo tu me thak me kardom